риёсат вакилони гиромӣ, ба баррасии шумо лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ пешниҳод карда мешавад. лоиҳаи қонуни мазкур ҷиҳати иҷрои банди 19 нақшаи чорабиниҳо оид ба таъмини иҷрои тадбирҳои иловагии тақвияти муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2012 ки бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ба танзим даровардани фаъолияти молиявии ҳизбҳои сиёсӣ таҳия гардидааст. масъалаи асосие ки дар лоиҳа ҳалли худро ёфтааст, ин танзими дақиқи маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ мебошад. муқаррар намудани чорчӯбаи ҳуқуқӣ ба танзим овардани тартиби маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ тибқи талаботи қисми 3 моддаи 7 Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсия, банди 18 тавсияи Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд барои Тоҷикистон дар доираи нақшаи амалиётҳои Истанбулии шабакаи зидди коррупсионӣ барои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, инчунин тибқи банди 5.8 тавсияномаи гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявии муқовимат ба шустани пул таҳия карда шуда, мақсади асосии он рушди демократии қонунгузорӣ дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ мебошад. вобаста ба назаррас гаштани мавқеи ҳизбҳои сиёсӣ дар низоми сиёсии Тоҷикистон, имконияти бештари таъсиррасонии онҳо ба рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ, асоси қонунии танзими фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ низ ба таври назаррас васеъ мегардад. ба ғайр аз Конститутсия, Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ, фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ бо дигар қонунҳо низ танзим мегарданд. аз ҷумла тибқи моддаи 9 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон талабот нисбати маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ ва интихобот муқаррар карда шудааст. дар лоиҳаи пешниҳодгардида баъзе чораҳои иловагии назорати маблағгузории фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ аз қабили муқаррар намудани тартиби расонидани ёрии моддӣ ва молиявӣ, ҳуҷҷатгузории кӯмакҳо ба ҳизбҳои сиёсӣ, ҳадди кӯмаки молиявӣ ҳарсола аз як шахс, ҳисоботи молиявии ҳизбҳои сиёсӣ пешбинӣ мегардад. ҳамзамон фаъолияти имконпазири соҳибкорие ки ҳизбҳои сиёсӣ бевосита метавонанд амалӣ намоянд муайян карда мешавад. гурӯҳи дигари тағйироте ки дар лоиҳаи қонун пешниҳод мегардад, ин масъалаи ташкили фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, ошкора будани фаъолияти онҳо, ӯҳдадории ҳизбҳои сиёсӣ мебошанд. бо назардошти талаботи моддаи 25 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ, талабот ба ошкоро будани фаъолияти сохторҳои маҳаллии ҳизбҳои сиёсӣ муқаррар мегардад. гурӯҳи сеюми тағйироти иловаҳо дар лоиҳаи қонуни пешниҳодгардида хусусияти таҳрирӣ ва мутобиқнамоии меъёрҳои он ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. бояд қайд намуд ки таҳия ва такмили лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ вақти тӯлонӣ идома дошта, аз ҷониби вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон заҳмати зиёдеро талаб намуд. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостем ба саркумитаҳо ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар такмили лоиҳаи қонуни мазкур фаъолона кор карданд, миннатдории хешро иброз намоем. лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ, ба Конститутсия, Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат надорад. аз ин рӯ аз шумоён вакилони муҳтарам эҳтиромона хоҳиш менамоем ки лоиҳаи қонуни мазкурро дастгирӣ намоед. барои диққататон ташаккур. масъалаи маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ яке аз масъалаҳое аст ки таваҷҷӯҳи давлат ва ҷомеаро умуман ба худ ҷалб кардааст ва ман қайдам кардам, дар баромадам қайд кардам ки чандин санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ӯҳдадориҳои давлатро дар муқаррар намудани тартиби маблағгузории ҳизбҳои сиёсиро пешбинӣ менамояд ва имрӯз мо аз конвенсия сухан рондем, аз талаботҳои дигар ташкилотҳои байналмилалӣ сухан рондем. бинобар ин шаффофият ва ошкоро будани фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ яке аз масъалаҳое ки бояд ҳатман ҷомеаи шаҳрвандиро, умуман ҷомеаи ҷумҳурии Тоҷикистонро бояд диққати онро бояд ҷалб кунад, барое ки мо бояд донем ки дар кадом асосоти, дар кадом пояи молиявӣ ҳизбҳои сиёсӣ фаъолият карда истодаанд ва мақсади асосии роҳ надодани ба ин масъала роҳ надодани умуман маблағҳои ғайриқонунӣ аз қабили маблағгузорӣ аз хориҷи кишвар, маблағгузорӣ ки аз ҷониби
гурӯҳҳои пулгаро карда мешавад. маблағгузорӣ аз ҷониби гӯем чӣ мегӯям сарватмандоне ки метавонанд ба ҳаёти сиёсӣ дахолат кунанд. ин масъалаҳое ҳастанд ки бояд ҳамаро ба ташвиш орад ва ин масъалаҳое ҳастанд ки бояд ҳатман зери танзими ҳуқуқӣ қарор гирад. қонунгузорӣ муайян кардааст дӯстон манбаи даромади аъзоби сиёсиро ки аз ҷумла хайриявӣ аъзо ҳаққи ҳамин маълумотҳо буданд ё шумо танҳо ба хотири пешгирӣ аз ҳамин ҳолатҳо тағйирот ворид кардед? умуман маҳдудият оид ба қабули маблағҳо ҳастанд. به خاطر قانون عمل کننده هستند تا این تغییرات بهر درست کردن حجت‌گذاری قبول مبلغ‌ها است و محدود کردن بعضی گویم خیریه‌هایی که بینام است که محدود کردن حد مبلغ‌ها از یک منبع مثلا یک شهروند چقدر میتواند خیر کند یک شخصی حقوقی تو چه اندازه میتواند خیر کند. این مقصد این محدودیت بر آن است که باز ببینید که ثروتمندان با حیات سیاسی تاثیر نرسانند با مبلغ‌های خود با دیگر راه‌ها با این فضای سیاسی منبع معلوم شده که چقدر مبلغ در لایحه هست محدودیتش تا کجا همین احتمالات وجود دارد؟ احتمالات چی؟ تاثیررسانی همین گروه‌ها و او ثروتمندان علیحده. سخن درباره احتمالیت نمی‌رود، سخن درباره پیشگیری این چیز می‌رود. ما نباید این مسئله رو عموما راه دهیم. برای این حیات سیاسی این دولت است، دولت مستقل است و ما تمام مسائل سیاسی خود رو باید در دایره قانونگذاری سیاسی در داخل حل کنیم. نه از بیرون، نه از دیگر طرف نباید این مبلغ‌ها وارد شوند. همون مبلغی که از بیرون وارد میشن ما در برآمد از یک وکیلان هم شنیده اون به چی هدف نیستن. بله محترم وزیر، قبل از بررسی و قبول همین قانون شما صحبت‌ها با حزب‌های مخالف داشتید که تا کجا آنها راضی‌اند و موقع آنها چگونه بود و حرف آنها با اینابت گرفته شد ضمن کنید؟ به واسطه با حزب‌ها در تهیه این لایحه ما صحبت نداشتیم. من راست میگم. لیکن کار در این مسئله از سال 2010 ادامه یافت. من برای من از طرف حکومت چی شدم یادآور کردم در برآمدم. لیکن حزب‌های سیاسی در هنگام در پارلمان شاشید سیاسی در اینجا فعال بودند. لایحه قانون در سامانه ما چاپ شده است. این هم در پیوند همون قانون اتحادیه جمعیتی است که یک هفته پیش بررسی کرده بودیم. اینو هر روز با یک دیگر همراه هستیم. من باید یک چیز رو بگم که حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان تمام حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان اوید با محدودیت‌هایی که در این ساحه هست و استانداردهای بین‌المللی آگاه هستند. برای ما یگان معیاری که با این استانداردها زیاده است. در این معیار اگر نگاه کرده باشید یگان معیارهایی که برای محدود کردن حزب‌های سیاسی برای جلب ثروت‌ها نیست. فقط مسئله حجت‌گذاری نمودنی همین مبلغی که با جلب کردن مبلغ اموالی که جلب کرده میشه. محترم وزیر، درباره مکانیزم همون تفتیش حسابات‌های خزینه‌داری حزب‌ها و اینا یک کم روشنی می‌کنید چگونه میشه؟ چگونه صورت می‌گیره؟ این سنجش‌ها رو من باید میگم وزارت عدلیه نمی‌گذارند. این سنجش‌ها رو محکومات مالیوی و محکومات داخلدار در دایره صلاحیتی که قانونگذاری معین کرده است انجام میده. من میتونم بگویم عملیاتی که امروز بوده رو حزب‌های سیاسی حسابات خود رو در رسانه‌ها چاپ می‌کردند و مقامات انداز در دایره همون صلاحیت خود فقط درستی همون حجت‌گذاری و سپردن انداز رو می‌سنجیدند. امروز بعد از آن که این سند قبول می‌شود و حجت‌گذاری و ترتیب قبول مبلغ‌های یاردم‌پولی دقیق‌تر می‌شود، دیگر مقاماتی که مسئول هستند برای این مبارزه بر ضد قانون‌گردانی مبلغ‌های غیرقانونی به دست آورده شده و دیگر سوخت‌ها البته امکانات پیدا می‌کنند که از حزب پرسان شوند که بر قبولی مبلغ و خود حزب سیاسی هم به حساب کتابی هم مبلغ‌های به دست آورده شده باید دقیق نماید.